Pini litum chethan ponang la bangke number 2 form bang lo la bangke business plan activity name di pigari farming si nilitok pon lo longhong kapang reng pen di la si nilitok pon lo la number 1 ke parke la number 2 bangke name of the SHG name la ke SHG long members men chitok nang po amparke la bangke SHG MIS code di code number si nilitok pon lo amparke putam tunang la bangke current economic activity di dak sitame nilipigari si tokpon lo amparke current income lake itum ningkang silong pen ko ansi itum income ma la bangke nilitokpon lake 65,000 si nilitokpon lo ba 60,000 netok tachok la da bangke amparke dake name of the business di la da bangke itum ko pisi ke klempon bomma business la bangke pigari si tokpon lo dak bang sitame amparke la da bang chithang thu silinang la bangke hedi laba bangke tokponang ji lake ilitum longhong ke pangreng pen kon ansi dorma longhong so dorma longhong kupitum pipisi longhong phana an kipi lahai alin sitame paklang ponang po la si chithan pon thulunang la bangke pikle di longhong so be unit price longhong so ke e jonong pen ke nam ko an lo ador ke so i he di so iktar la pen 6,000 sinili paklang pon lo ba 5,000 le paklang da chok ampar ke la da bangke jon please nili paklang pon lo la si 4 tok pon lo ampar ke la tumpang rum pet pen la longhong su ke nam pen ko anma ador si nili plus to lo 24,000 di ampar ke longhong pha itu ma an ki pi lake rice brand di mane PA sitame ko an ador adam ma la sitame paklang pon ignai la si nili da paklang pon lake ilin long pen inkoi si paklang pon iglo ampar ke la si lapu sitame la son si nili tok pon bom lo la bangke green taro leaf di hanru sitame ko ansi itum kian igma ador adam ladak sitame plus ponang po labangke vaccine di dowai hai sitame itum na mangkok lasi paklang pon apuson si nili tok pon lo jo lang pon tha ampar ke dak glass ke ilitum signature kurinang po ampar ke la an ke complete lo ladak bangke lasi nang litum tame tok tilang tum ke lang pon ik tha son si nili tok pon lo lapeng ke chok che do an ke dia ik tha